Katerso Valley Wildlife Protection Society kalapan benai ka jingwan jeng kisim Amar Falcon syakithan terso khamtam e akasnong umru ka bahap hapo ka Rubhoi district ia kan ka jingpen bena nakaliang chairman ka TVWPS uba Rogen Sten ula pentip ha ka jingya don langkit khot ka society habakran syikilat pathai kubor nakaliang uba Rogen Sten ula khot sumphai ki pat ba ka jala Meghalaya bad ikinong wan jengok kai perthei nakaleng kiri banwan sakhi ya ki kanhun kita kisim kiba pela kiba wan hapok ka jala jengi ki Amar Falcon ki juwan buhai shnong nari Siberia banyai lenti sha South Africa ki ju sakut shipor hakate ka shnong na do march teng jeng ubenai Oktober hadu ubenai November chua baken peteng ke jeng lep hai jengki ta nakaliang jengi kun Katerso Valley Wildlife Protection Society yang subharu ya kini kisim Mengkhala kinaway ki ang tukon. Balawan adu na Siberia. Panwan salut ni jika di na bercenai jenaiga. Iwan. Khantam aja mentoy mentah jumpai ba. Kolong bagi kisim. Iwan. Bam di kenyang, di kenyang. Nak mentah jumtong ki jumtet pitungi. Mentah isokmen bagi kisim iwan. Manlau senam. Ngadu ka kesantrik jong tau benai. Lawan mendem akan kita terso muka pada yang dulu kita kita sudah sim kembali wan lagi dia itu menjadi betul bak soal kerpat lagi peba kita sosong hantam bak kita melihat dulu dia ini sim dari dia melong dengan ada nak bentar itu bang gador di volunteer di Balabu mau bantai na banta kino sun musman kemudian pathare kini ke fishing bila di volunteer bantai kan gitu kata ada yang cepat saya baru di pega dah ne gidon ya mutau senam anak kalian jong kawa Bali Wildlife Protection Society nila rematalang hangne bat ka ister di boy sim banyak penlong dia akan festival kontos nem